Hi everyone, bonjour tout le monde. Bote bandeko nanga, nayebi so na leson nanga ya sika na Lingala, greetings in English. Donc tozoyekola nde bomoni titre wana, greetings in English. And learning objective nanga ezali to say few words for the greetings in English. Donc oyekola ndenge opesa mbote na anglais, ba façon nyonso opesa mbote na anglais. Donc nde nalobaka toujours na leson nanga eza vraiment basic English. Eza mpona bato bayebi oloba anglais te, oyo baza na besoin bayekola mwa ba quelques mots na anglais. Donc soki oyebi anglais na yo, na leson eservi yo presque na rien. Eza vraiment mpona bato oyo bayebi anglais te, baza na besoin bayekola anglais. Yango wana, donc à chaque fois soki nalobi mot ya sika, nandokti kaka mwa quelques secondes pour permettre nous de répéter après nga. Donc soki nalobi mwa ya sika, natiki quelques secondes yo répéter place ofandi. Donc oyekola langa sika, ils ont involve pour répéter chaque fois. Donc eza bon. Donc tobandi. Hello, hi, good morning. Hello, hi, good morning. Nyonso misatu elakisi mbote ou bien bonjour pendant la journée. Il y a suka o good morning, déjà beaucoup plus formel, déjà formal. Donc il y a un bureau partout, mais si on met ça dans le rôle, on hello, hi, et dépendre quand la relation en amour. Alors, deuxième mot, good afternoon. Good afternoon. Là, c'est mon souris, voilà, donc afternoon. Et la question, après-midi est l'amour, ou bien bon après-midi. Good evening. Good evening. Good evening. Like si pourquoi est l'amour. Good night. Good night. Butu est l'amour. How you doing? How you doing? How are you doing? Mais mingi tamba olo ba mbangu baza moi muke ba mona ba meli a oye comme ka how you doing? How you doing? Et là ici comment ça va? Eh bien semble. How you doing? C'est moi les amis balé et là ici même elo na Lingala. I'm fine. I'm fine. Ça te koloba. I'm good. I'm good. I'm fine. I'm good. Like si ça va bien, bien naza malamu. I'm not fine. I'm not fine. I'm not good. I'm not good. Et like si naza malamu te, ou bien ça va mal. I'm in the middle. I'm in the middle. I am in the middle. I am in the middle. Kata ona mukuse, I'm in the middle. Like ici, na katikati kaka bongo. And you, how you doing? And you, how you doing? And you, how you doing? Like ici, e bongo yo, ndenge nini? Thank you. Thank you. Ou bien okolo bango thank you. Ezandere moko elakisi merci to matondo. See you. See you. See you. Elakisi tomonani ou bien à bientôt. Exercice 1. Na ochaba mo nyonso ensemble. Ya Lingala, to meta se rappeler na mona anglais mbote ou bien bonjour na anglais ami. Lisusu na ndolo bana tiki mwa gap po o répéter après nga. Hello. Hi. Good morning. Après-midi elam. Good afternoon. Poko elam. Good evening. Butu elam. Good night. Sangonini ou bien comment ça va?
How you doing? How you doing? Naza malamu. I'm fine. I'm good. Naza malamu te. I'm not fine. I'm not good. Kaka bongo. I'm in the middle. I'm in the middle. Ibongo ndenge nini? And you, how you doing? And you, how you doing? Tomonani. See you. Merci. Thank you. Ou bien thank you. Ou bien pratiquement thanks. Ok. Vou répéter un exercice. Aprenga. Dans le tour Lingala les ate kaka anglais. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. How you doing? I'm fine. I'm good. I'm not fine. I'm not good. I'm in the middle. And you? How you doing? See you. Thank you. Okay. Exercice mbali. Ana ndo pesa momoko na Lingala na pesi ba shwa misatu na anglais opona o watu moneza correct. Sango nini oloba onde ni na anglais. Toza na 3 réponses pona moko kandeza vrai. How you doing? Naza malamu. I'm fine. Ou bien koloba I'm good. Naza malamu te. I'm not fine. Ou bien I'm not good. Mbote. Hello. Hi. Kaka bongo. I'm in the middle. Pokwa elamu. Good evening. Butu elamu. Good night. Tomonani. See you. Ok. Yango bamona biso sikoyo. To répéter ngo lisusu après to siselection na biso. Na oloba yo répéter bisiko fandi. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Okay. Good night. Okay. How you doing? Sis. I'm fine. I'm good. Say. I'm not fine. I'm not good. I'm in the middle. And you? How you doing? See you. Thank you. Ok. Leçon la leçon pour la vidéo est style. Et pour le il y a que ça beauté dans différentes façons. Il y a pour répondre en anglais. Ok. Pour vous ça let's value Lingala. Les chaîne Nabiso. Cliquez en commentaire. Sur le négatif comme positif. Tout ça que la suggestion d'idée. N'a pas de moment que ça là. Kabola tena batini susu. Merci mingi. Tobuna nimbala sini. Bye bye.